O whalofatu ma whatalofatu I lau mai maunga Samoa. I le nei foi tūlau le aso, I le nei aso luru mātango fie. Ne ala whai mai whanunga le lei, ai mai se foi le amatanga I o ngā luenga le tātou malo. Le amatanga o le nei tau sang fau, ma le nei foi vai aso fau. Vi ele atua I lo nā lofa ma lo nā le lei, tai mai o le tātou soifua ma le ola. Ia ala I whaiva ma tiute ma ngā luenga wā mataine nei tau sanga. Ma lo tu foi le nganga fa lo I whaiva ma ngā luenga ma tiute sa whenga iai. I le mawai mga se atu hata o malama le la foi tau sanga tuai watu na yatu. Ai o folo fatu mfatalo fatu tulanga lo ia I lau mai mo mai. E manatu ia se lau le nei foi nei ma se teimi taua. E watu ai se tau talanga ia ma se fatal tanoanga. Ia ono le so o le urua iaso o fatino ai le urua I fontanga ka peneta. Ia moli nei foi tau sanga. Tato polkala me I le awirilinga ma le ato tonga li poti I fontanga il kapeneta I le so. O te manatu o le a whai el tato polkala me alo I le sfareli. Pei tai iai na I mata upu ta ua e te tau peo na lo ngona ai le tato watunu. Ia manisi o wha moenga o le so. O manatu ai e whai el polkala me nei ia e meise ai. O le urua iaso le nei o le fatoa a matanga luenga al tato kapeneta. A wā le wāwha whenga iai ma le tāpua inga si o tātou watunu. Mātou whātalo whātua I le nganga whāloalo I lau mō mai Samoa, ma alor ngā lue ia ma alo foile on sai. Whaiva matiute mga luenga ua tātou taua wā mea. A wā le amatanga o tātou ngā luenga le neitau sanga. Whātalo whātu foile pa ia ma le mamalu maurunga o le tātou autostala le tātou watunu. A le si whasalalau, televise, newspaper, ia mautou whaiva alo whirima wā le wāwha whenga iai. I le tātou so tanga wāwā lalata tu stala ia ma le tātou malo ina ia langona ia malama le tunu tau po molo tūlei mai. Mua o nei le tā o le whā o te tuu ai le tunu I se whainga malanga whapitoa wa tui nātu mo le malo Amerika Samoa I le walauria whapitoa mo le malo Amerika Samoa le riko vana. Le sa tae o le atatala lo inai se waia o so tainga po se keipo whapitoa ua tau nuu le malo Amerika Samoa e whaingoina o le levasa communication cable. Kukol and levasa communication cable. O le nei waia whasalalau ua iai le taritonunga e re ngata I nao ngā mo le malo Amerika Samoa. E iai le tū le leia o ngā mo le soso ina mai. Mo le tātou watunu I wha le leia atili. O le tātou sota inga o mea tau. Waia wha te konolosi. O wā tātou internet connections. Wi-Fi ma mea uma wha pēnā I sota inga lunga social media ma mea uma. E ala I upenga ta whailangi. Ma le whiwhinei tā o le wha. La mātou malanga I se walau ria whapitoa ma le fionga le minista o sota inga. Tionga anga seata tanu wasa ma le rio. Ia ma whaurulunga o mtanga luenga a tato malo. Lo mātou malanga whatasi foi ia ma le whamoe I le komsino leo leo. E whatala no ai nisi o mta upu o lo a fia te lei tatou te mini nei. O whala au whasaina. Lo whapenau na maitau ina I foi o se tasiri nei o a fianga. Le vao motu e lua. E re ngata e le awina atu I nei o nisi foi o whala au whasaina. A whapena foi ona tātou mawaina nisi o meo lo awina mai. La foi tu o le vai tutuila mamanua. Se hawa noa le lei foi nei, o le amatua wha mautu waif so te inga wha wao malo. Ina ia tala noa ai e inga uma e whai titi ai. Tā upu le nei whawhi tauli. Le ngata I lea, ia o le a whatala no ina inisi o mta upu whalau tele. E ala le tato atoa o Samoa. I le tūlanga o le whalau tele ino o mta upu e ala I le taupulenga o le atoa Samoa le tausanga le nei. I le masino o mati o le whai mai nei Samoa. Lona lua o mta upu o lea ua whai unga whonoina le kapeneta. Ma whaamaunia le whai unga. Al komiti whapitoa. Sa lato whiriwhiriina taitai whono uma o whono whaavae. Ale tātou watunu.
I le vai aso na te nei ia na tāpena mai ai le nei wha moe moe. Sa tu ina mai ai le i manawa ngā luenga o lātau sanga fau. Sa tu ina mai ai le whai unga a le tātou komiti o interview sa whai. Ma le lātou tāpenanga o ua iu iai le lātou whai unga e winga i le whiriwhiri ina uma o taitei whono taitasi o i tū malo whono whaawai uma lima sutasi tonu o le tātou tano. Mai lo ngang whaaloalo te manatu o le tūlanga loa ia le nei e whaai loa ai taulumanga uma o e uwhirwhiria. Ai o te leito laulawina i lātou o e uwhirwhiria e vea matai tei whono. O le nei whai unga o se whai unga i lunga u whaawai i luna o ni ai inga na tu ina tu ai whaasala launga. Ma whainga whaawai fōu le tātou mano le nei pai inga. So se tangata o le a fia a vea matai tei whono. E te tauna o ia awala e pei o ai inga o lo whaasala lau waiso se ngā luenga le malo. Ia ma whainga whaawai le tātou mano e ala imtanga luenga mwhala popotonga. Le sa tu ina tu ai whaasisilanga o i lātou uma e fia a vea matai tei whono o le a tatau o na tusi apalai uma mai. Ia i lātou ma le peno e ui atu le mtanga luenga tinamta mai tai. A wale fia vea i lātou tai te whono. I le li poti watu ina mai e le komiti whapitoa sa lātou whaia le iloilonga ma whaia iei le whai unga. E iei inisio i lātou na apalai mai o fionga i whaipule. E iei inisio li whaipule e le apalai. E iei inisio li whaipule na apalai mai e na whaaria le lātou te tee i le poloketi. E iei fo inisio whaipule na apalai mai e lango i le wha moe moe o le poloketi i 2 miliona. Ia maua whai wina im wha maoni el kāpeneta e toa wha whaipule o i tū malo e toa wha e lei au maia ni a lātou tusi apalai e ala i le whaatinoina o le interview mo le whirwhiringa o teitei whono i tū malo mua o le tū malo le pā e lei apalai le lātou whaipule. Lona lua o le tū malo whaleata tolu e lei apalai le lātou whaipule. Lona wha o le tū malo whalea lupo e lei apalai fo le lātou whaipule. Ea lona wha, lona toru lona wha o le tū malo o whasale leanga. Whasale leanga no me la lua e lei apalai fo le lātou whaipule. Ma i tū malo la nei o le na whiriwhiri ai komiti o i lātou na apalai o le ua whātau nuu i ai le whiriwhiringa mo le vea o e na awai i le whasala launga application e whiriwhiri ai lātou o le au tōlau ria winatu o lātou swafa i le teimi tōlau lau i tū malo ia. O isi tū malo e 5 i lalo o le vaenga whao whai e le HRPP. O i tū malo ia sa lātou langolango ina le poloketi ma le ato toa. E le iaiso lātou wanganga te tee i le poloketi, ai sa mai le lātou langolango, e fia vea i lātou mataitei whono o ia poloketi uma. Ma o lea ua whaia i eile whai unga al kāpeneta, e tō fia fo i lātou, e vea mataitei whono o i tū malo nei. E eile i tū malo o vai maunga wha, e eile i tū malo o vai maunga wha mali tū malo vai maunga tolu e eile tū malo le tū malo vai maunga tulou lava le tū malo vai maunga wha le tū malo vai maunga tolu le tū malo whaasale le anga nu mela tolu o le tū malo o ale pata i tū pai lalo o le tū malo o le vaa o fonti o le tū malo o vai singano lua ma le tū malo si umu ia ma le tū malo whaasale le anga numero tolu
O i tu malo nei, ua whiriwhilia o lātou sui au wai, ina ia vea matai teifono o lātou i tu malo. Peitai o le anava le vaenga whau whai, al whātua i le tua sa mo utasi. O le ploketi le nei e te tau o na matua i malu pui pui ale lei. E afu ai le whiriwhilia o i lātou i te tau na au tau a veina le ploketi. Ma o i tu malo la nei o leo whiriwhilia ai le taito o lua o i tu malo. E afi ai tu malo o leo o tō lau lau inatu. O isi tu malo e lima, o isi vaenga whau whai. Na lātou maita wina lo lātou apalai i le avanoa, ai lātou te tee i le ploketi. O le foi lana whai e le whai unga le vaenga whau whai. Ma le vaenga na whiriwhiria ia le komiti whapitoa interviews e le au wai i lātou le whiriwhilinga o te whono o komiti o whono whawai. Mai wo manatu o lau tō lau lau ina atu i lātou o leo o whiriwhilia aloa ia. E le tātou komiti o whiriwhilinga o interviews na whai mo te whono. Ia e maise le whai unga o leo whamaoni el kapeneta. Mua, o vai maunga mua o leona te whono o le fionga ia paunga tala le lei paunga. Vai maunga lona lua o tamale tā, Tai Mang Jensen, ma le tai, lena tai Victor Tamapua. Vai maunga lona tolu o tai whono o le sunga ia nonu la Ulu Williams Mawia, ma le sunga ma le fionga ia tai o li iseu fiti ai masu. Vai maunga wha o tonu ufa mori misi ma tuala ule lei Cram Lima. Faleata numera tasi o manu le leua pale tasala torobai. Faleata numera lua o le fionga ia le tinu Wayne Fong so yalo ma muau faalele Mary Taeu. Faleata numera tolu o poloa o paloa Louis James Towers. Faleata numera fa o Ale Vena Ale. Sanganga numera tasi o Samaina Kivisome Taulapapa. Sanganga numera lua o le tofa ia fata Ryan Schuster. Sanganga numera tolu o Sala Paulo Tualapoto. Sanganga numera fa o Tangalua Tele Pasi Poloa. A ana lofi numera tasi o le tofa ia Fesolai a Puru Tuingamala. A ana lofi numera lua o le fionga ia ai ono a Leki Ekeroma. A ana lofi numera tolu le fionga ia Ngaseata Valelio Tanuvasa. A ana numera fa fionga ia Famsanga Leone Masame. Fale la time sa matau to fai a tele ai Christian Ausangi. E whangam fare se la o le fionga ia Masina Lupe, Makesi Masina Lupe. Sa fata mua o le fionga ia Napu Sevete i fui mono. Sa fata lua o le fionga ia tu ia fuatongi ma le fionga ia tu pai Saimasi John. Si umu o le fionga ia tu ana si leota ma le fionga ia whaalongo a swao ka peri. Fale alili o le fionga ia tu lupe o ni semo. Fale alili lua o le fionga ia maiava fui mono a safo. Lotofanga o le fionga ia fiemena o mimtaafa o le fionga ia fiola Yosua. I tu malo le pa o Tupua, John Tupua. Ali pata tu pailalo o le vautongo Rodney Chang. Ma le fionga ia falo mawaenga titi mai atafua. Ali pata tu pailunga o le fionga ia atafua Edmund Taufua. Vao Fonti, fui mono, tui vaitolo, ma le fionga ia mau usiosi pue mai. Ano ama anu me le tasi, le fionga ia moe whaawo, tiule stafunai. Ano ama anu me le lua, le fionga ia to mata Nora Leota. Whaasale le anganu me le tasi, le atinganga matafi la wina. Whaasale le anganu me le lua, le fionga ia maangele se kati fioi. Whaasale le anganu me le tolu, le fionga ia pali i te eo maspau manamula urusami Leota. Whaasale le anga wha, fionga ia tea to alapeato. Whaasale le anganu me le lima, le fionga ia vui i inga sione. Nganga i maunga tasi, Honorable Vae Ao, sa le aula. Vao ao sau malo alofi po. Nganga i maunga no me le lua, le fionga ia sewa muri fasitoma.
Hangai whamonga no mele tasi, to whai ala vea Solomona Paulo. Hangai whamonga no mele lua, Faisala, Lilo tu Ioane. Hangai whamonga no mele toru, Lauria Maria Tole Watea. Vai singano no mele tasi, la fionga ya amitua na i tau tofi Roma. Vai singano no mele lua, Motu Pua, Seve Henry. A Feleti Pali, Matangaloa. Fale alupo tu ima Seve, Poto se Montafa. Ala tau e sifo tau tu ave la faitele valoanga. Sa alenga tasi tu la fono David Hunter. Sa alenga lua le lua sangato Karene. Palau di tasi muripola ana Rosa Ale Morioo. Palau di lua fiu Bonifacio Vasa. Palau di tolu Ayolupo Tea Misa Tony Ayolupo. Ia masatu paitea. Asiata sa levao leoa. Ia, o manatu o le taunuunga le nā o le tātou whirwhiringa, o le tātou komiti ma ua whamaunia fo i le tātou kāpeneta, o le tau tonga le nā o le tātou whainga whirwhiringa e ala i whirwhiringa mō teitei whono. Pean whasisi lātu e toa se fulu ma le tasi tu malo o lo iai le tūlanga o teitei whono so whatasi. A le whasfuru isi tu malo uma e nā o le taito o tasi teitei whono. O lo fea ngai ma ia i tu malo. O le nganga mawalunga ma le wha moe moe. Ina ia ta oto le lei le whainga wha vae na mafuai. O na ta pena le whirwhiringa le nei. Ia i lātou e apalai mai. Ma lātou e talia talsanga. Mai lātou e le i te ena. Le wha moe moe. O le apalai mai i awanoa wha teitei whono. Ia o manatuai o nai mata upu ia sa moa i lau wha whonga mai. Ina ia ta oto e leanga tonu le whirwhiringa o teitei whono le vai aso nei. O lo whanga solo ai interviews umalava i whono whaawai taitasi. Whirwhiri ai lau whainga luenga e tō lima. Whaatulanga ai e teitei whono ia o tō laulau inatu sui au ai o komiti o whono whaawai. Whaatulanga ai loa o le au suia le whono atoa. A komiti au whainga luenga ma teitei whono o whono whawai. O le au suia i le asorusu wiva tolu tasi. E lua whono e whai i nei tūmua. Tasi le whono e whai sala whai. A moe moe o tātou malo o i e fofola mai a inga whainga whawai. Whau ma mea o leo lima teitei nai. Le wha ngai o ina O le polkalame mo atina ina o nuu mai tu malo. E ala le tātou poloketi miliona. Ia, na manatu lea o na o le tāu o le tātou mtaupu nei. Au wha ngā solo tau rumanga o ngā luenga, mta ngā luenga. Ua tau ai o na whailo. Mō le sirifia le atinu, ulanga o le lava e tele ia le tūwhesiri mai po o wheme ua ngā i eita o lumanga o le whirwhiringa o tātou teitei whono. Ia aila whatu le tātou au tūstala ia ni mtaupu e whia la ngā. O le tātou porkalame whalau te reina e ala i whai unga al kāpeneta i le so. Whatoa whataunuina les whareile a sau nei. Ia, malenganga whaaloalo. Alo whaftai, alo sau noa i lau fionga le taitai o le tunu. Ia, whamanuia tu fo i tau sang fau mai nei tu o le vai. Ai o la ofesili mua whamole lau o fionga. O le mata upu le taitai whono. Ia, le ua manino au o whala e le whaamalamanga foi. E lau o fionga i le pale mia o nisi o vaenga. Ia, o la ofesili. Pe ianga tonu lava i sui o le vaenga whaupuwhai e le HRPP. Le whapea e le i apalai. O na o lo te i le poloketi. O lo te mauti noa na manino lava i lau sau noa ngai le i anga i fo i whainga malolo ngal kirisimasi. Ia e pei fo i na manino fo i le whailoa i ngā mali taitai o le tua ngai. O lo whapea mai e le o le te a i lātou e le o te o na o le poloketi. E pei o lo te o na o le process. O le process le e a fuai o na te ai le o te i le poloketi o 2 miliona tala. Le fisili la whamon mole la o fionga. Po o whea tonu le sao. Po o le tusi na mai tauli mai na la o fionga o lo o au mai ai o lo te il poloketi. Po o te i le process.
Ia, whaftai mo le fisili. O le ripoti le na mai I lātou na whaia le interview. O le tusia a fiel te te el bloketi to te te I whainga whaavai e fau le na whai atu. Ma o le alan na o le whai o le whai unga ia I lātou ia to o lima. Na te te el bloketi to te te e le whainga whaavai le na whaatulanga atu le malo. Ni whaamamla mangal na o maina mafuai o na whai unga al komiti le mene na. Ma sa ti tiro fo el kapeneta e le whailan whai unga muri na mai tau winai o le mena nan tupu. Le sila vaenga o whaftaila o fionga, o le si vaenga o la ofisili whamon mole. Ia, mole tu malo le o whasale le anga numera lua. Le oto e to fiai, ia le fionga ia mangele se kati fia ui, ia vea fo ima tai fono. A leo te mana tua la o fionga o lea sa iai, ia le mta upu fo I lea ta upu tau whainga palo tale, a le tu malo. Ia lea fo ina whamaoni ai le, whao ngā sese. E lea fionga ia mangele o tupe o polo keti o le miliona ta la. A leo mai tau atu o leo wa toi tō fia foi. Ia e fo ini se repoti o lo whapea mai. Mai te tono o lo whaatea ia lea fionga ia mangele ma lea fio anga o iwa. O le fesili la o fionga wa lia e mai. Pe whaafif pole a le whainga o le a le process ua toi tō fia ia le fionga ia mangele a vea matai fono. Ia o le ana saisaitia I le o le ana saisaitia I mta upo whainga pālota. Ia le o le fo ia nginga o lo o whaatea ma le a fio anga o iwa. Whamon mole lau fionga pen whai ona whamanini. Whaftai mo le fisili, tato o le sili mua. Le fionga ia mangele I whamsinonga. E le o whaamaunia I ngā le whaapea u whao ngā sel tupe. O le taimi na whao ngā le tupe. Al whaamani nonga o tūlanga le ieitua inga o le whaamani nonga whaapea u whao ngā sel tupe. O lo manino le su enga na whai. O le tupe ana whao ngā mo le atina ena o le tu malo. A le whai unga le na whai le whaamsinonga. O le taimi na whaatino ai le distributing o le fund lava ia. E rea mai ala le tūlanga o le mena le pālota e toso mai e whaamaunia le misuse of funds. Mena tauan whaamamalama. O le tūlanga le melea e le iaila se whaamauninga whaapea ua tauwhi ai le apalai o mangele. O na u whaamaungia wana whaonai wale tua inga na lena sau. A pe walu mangele whaongal tupe whaio na whale mana mea. E le o iai se whaamaunia ngol nai mena tupu. O le tupe na whao ngā na toe alu umalawa e whao ngā e whai ele whare o le tu malo. O le tupe na watu e whai to tongi, au nofo mangele ma ave whai ele whare o le tu malo, ona ele I uma le whare o le tu malo. E la se me to tongi, e tanga te whai ngā luenga, le se me o whaia. E tau na ave le tupe e whai ele whare o le malo, whare o le tu malo I uma. O le whiwhilinga le na sau nei I le whai ngā interview mo le te whono, e na mangele ana palai. Mai le I apalai le sui o le tu malo. Ma le tutuunga le whaapea e le te tauna piki mangele ona o le te a le tu malo. O le fina ngalo I o le tu malo, o lele I o mai se whaamauni ngalo I e le malo. Po tūlanga le tupu. Po se whae unga foi wa opo I le tu malo, pe nao se whae ngau I lato, o lo te te I a mangele tanu mai laval whai ngā palota. Mai te taula matua manino le e le tau fia I le whae unga le malo. I le whiriwhiringa, I le ala amiotonu, na whiriwhiri ele tai te ifono mo le tu malo. Na whiriwhiri mangele, ona na o ia na apalai, ma o ia le tangata o lena kuarifai, ona o ia na huia au wala o whainga whamai, apalai mo le tai te ifono. A whiriwhiringa ia le tu malo, I le mele tupu mai le mea matau whalo toi whale. Ia o teletono le mena le wā mangele malo nei tu malo. Ia e fofo la mea la tau. A le whai unga le wa vatu e le malo. I le tangata e tūla I tau avel ploketi mo le sirima tau sanga. O mangere le wa ave whiriwhiri ma whaimtei te whon. Tasi ala o siri whamon mo le mta upu leo tai whon. Hei o leo te mana tua na saunoa lau fionga. E to afani si o tau e le iai ia ni apalai, ni nisin na apalai pe sa o whamon mo le au fia I malo I tu malo. Po ai la le sto tolu whamon mo le lau fionga.
O te rei roa nis. Na o ua malo tu malo ele i eise si na maa palai whatasi. O te rei maa ua la po ai nisi o i tu malo na ele i whaini interviews. Taim lewa noa. O na o lea tuali tatou taimi ai tolu o fesili mo lawa fionga. O la fesili mo mua. Lawa fionga le ase tūlanga ua iaile la kapisa mo. Ma le tupe le asa au mai Australia. Po le a whaia sato yuni la kapi fau. Lona lua o fesili. Le ase whaata o tonga o iaile forensic audit. Ma le fesili muli lawa fionga. Le ase whai unga le kapeneta i le so upo al malo le ua wha malo lo. Ia mal wha alo lava whaftai. O le tātou lakapi, ia o le lava e whaasolo ia whiutana inga i le wā o le tātou malo ma le malo Australia. E pe on sirfia, ia o le tupe elena tu ina mai Australia. Ua ui mai le malo. O le fesiri la le malo sa mo le malo Australia. O fea e vase e le leina whainga whaavai o le aifianga o le malo i le whaasosoina o le tupe lea. E tai o lo mai tau le tātou malo, e le o ta oto i le angatonu tātou iun la kapi Samoa, o le whai te tenga le nā. Ma o mana matu lau avea i le iuni la kapi Samoa, a whai o le pūlenga le wha le tonu, sui le pūlenga o le la kapi, e le mawhai o na tango fia le malo, o tala no ino le tupe le wha vau malo mai Australia, ma le malo Samoa, a e vai atu e le o ta oto i le angatonu mea nga i le tupe lea. E laua mai ai o na whai al whiutana inga ma le uni laka pi sui o nisi o le uni laka pi Samoa e anga e fo i al whawhi tauli. A le malo i o lo tapena e mail tupele wha o ngā mo le uni laka pi Samoa. A e tatau o na fo i al whawhi tauli le tupu. O le wha le tonu al pūlenga le uni laka pi. O laua lafo i a la tau. Mea no whai atu o umana o mai ma tele taranoanga mwhinaunga wo o mai fo i le pelestene o le uni matalanoa. O mana whai lau tali ana mula uru sami. It's not about the board or them. It's about Samoa mana na laka pi whai i le lek. O le vai le malo. E le ma whai o na wha mamuru le tupele i le uni a Samoa pe a vai atu le wha le tonu. E ta tau na fo ia le iai o la le tari o le mea. La le tari o results. O whea o iei le tato sulima le teminio. Tato tufia. Fele tau te tūwhia le tātou sevens, o tātou tūwhia. O le maua lalo le nao le mele o tātou wo i le teimine nei. A wana whapeo ma le teimine nei o le lei tātou results ma le lei mea uma. O la le mela afsiringi e o la sa le lei. A le mela na le teimine nei umana tuai e te tau o na whaile fufuanga sui le pūlenga a le uni la kapia Samoa. O na au ngō fia lole o le malo e lango sa iri ngā tupe uma. Ma batu nisi tupe fau e wha le el tātou la kapi. O le sifsili ia o sa u tu inatu foil whamtalanga winga i le so upo le tātou malo wa le si whasalalau. Le so sa whataranoina e kapeneta le whai unga le ngā whono. Na tu ina mai e le komiti whapitoa sa lato wilo iloa le suenga sa whatino. Pita i o le taimi lava e tasi, sa tu ina mai eile tusi wha vai a le fionga i ana nai tu le tufunga. Le foi sa avem so upo le tato malo. Ia mai o leto e fsiringi ai loa al kapeneta le whai unga na whatino el pisasi. Ia ua olo le tūlanga ua talia loa i el wha vaenga a le sa avem so upo le malo. Vei foi ni avanoa se taimi, langa o le tulturia i motutuila. Ia an whawhelo i foi le mamori le nganga whawhtai tūlanga lo i el tau tua foi le tamari i o le tunu. A le lava u whamawai mai ono mena tupu e ala le taupu tūla i mai mo le. Fetusa inga ma le fetuna inga sa iei le whawhita au lin tupu le seo whamtalangan tu ina mai mo le tātou sila fia le tātou atunu. A wale seo fsili? O le tātou forensic audit, ia o lewa maea o na tu e lauri liu le tātou taupu le nei. Pen sirfia e whaisi lave o le tātou forensics audit le nei. Taunu mai le whainga ma loi te tonu. O lo tātia le mataupu e i whaisi whai unga au tū.
E le mawhai o na mātou muri tai I whai unga na whai eisi whai ngā mālo pe a mātou mautinoa o lo iai le tūlanga tau pena vai ili le tūlanga tāle whea ngai mana mea o lo ta oto ele tele tununga. O le sa tiro li poti a toa le masina o tiro ele komiti al kabineta. E matoe fo I mai ele li poti tonu e te le wha le tonu li poti na mai momua. O lo iai le tūlanga le mautonu. O le mawhaina I eise ato o toa li poti na tu ina mai le forensics audit. Ona o le tele o mena nga Yesu suenga ele maua wha maunga o li city ma source document. Mai o le upu tau tino ma le manatu wha alia na wha o mai il komiti al kabinet. E te le afianga o me wha soli tu la fono o lo afia li poti le nei. I le wha unga mudi. O lea ua manatu el kapeneta ina ua umana whai le ilo ilonga o mata upu lo o watangi ai mea whale tonu. O la atu ina atu sa o loa le mata upu ne I lima o leo. Ma lima o le loa sili e wha ua waisu suenga. Ini ai inga ma whai loa ni whai unga po a lava me la o iai. Ini mo lianga mo e a fia. Na atangia ni mea wha solitu la fono. Na whai le tatu forensic audit. Ma o whai unga muli na le wo o le teimin nei. O lau wha se e aturo le loia sili, ma leo, e wha tino la tau fo I whatu langana. O ni sori ngā tū la fono ua wha tino ina. Malo whawhitai, soi whamanui lo whiongo I le taitai o le malo. Ai se I toe tulilo atu o tato iei I le vai a aile na o tupe ia po o le mata upule na awatu nei le tamaita ile pe tai o te fia tulilo atu pe ua iei se pe ua tala no ina fo el kapeneta le tupe fo lea na whaanganga le na au mai tu e whaonga le SOE le state of emergency lua se lau 5 miliona lea na fesilingia lea o mai ia le whainga malo na altasi to tongi o whainga ruenga malo na lava ile tupe na totoe pe na toe tangai iai I se saidi linga po o ame na whaonga ile tupe le na whaonga ele whainga malo le tu mau lea na iai ma wha solo mai wale sa fesilingia fo ele fionga I le taitai o le malo le tu mau. Ia le tupe lea na whaonga e li taimi ina o tau nuu mai ai tonu, lona whaonga ina. Half time of sili, wa umana sauno le minister tupe. O le anga Yesu suenga ale lato mtanga alwenga. Il tato tupe lea I le taimi le state of emergency ina ua malolo le wha malolo palmeni. Ma o lo watatia le fionga le minister tupe e lati a mai li poti ton le mtanga alwenga tupe. No tuli atu ona o lei il tato I le vai liu lea ai o la o toe taliu mai lola il tato mta upu lea na pe ona e fonga ina mai I taitai fono. Lena e sao noa e 5 avanoa lea o le awhai a sa 3 avanoa na iai I totonu o le komiti wha ai tu malo o le manager ia o le whailau tusi pe ama le teu tupe. Ia pe ta ilea wa 5. Ai o le si vaenga lo fasili. O le whaalongo atu. O ne iei tu malo na taito lua mai o lato taitai fono. Ai o le awa ese ai la le tu langa sui taitai fono awa o tu malo sa iei o lato sui taitai fono. Pe o le sui taitai fono e iei lava I tonu o le vaenga o le komiti lea sa sefulu 5 ia lena tuu iai. Ai o le komiti la lea wha tu malo. E fia ia sui o le komiti lea ua settle ai lo le teimile nei lea wha o sui o le komiti. Ai o le ofisili lea toi wha manino atu. E to a 5 ia tangata whainga ruenga. Wala vanoa ia. Maftai, mantua le tato no fo ingale no meneto o tolu. A le o sil to 5. Wa ia vanoa wha popo e lua SML EO mua. Mantua na le EO ma tangata whepolo keti ma le office assistants. O vanoa e lua ia wha tūlanga. O le sia vanoa SML EO. O le vanoa tangata e va ia ma monita ina polo keti. Ma le vanoa lona lua tangata e ngafa ma meta utupe ma li poti.
Ia, ona toile mal tuunga mai lalo le tangata fole office assistants. E lima ia vanona, e ese le IO, ese le tangata fai poloketi, ese le tangata e vai e tupe, ese mal tangata lea e vaia ngā luenga whaatino I tono le monitoring. I te tono le poloketi, lima I nā vanoa. O tātou komiti, o leo vai o I tūmalo I lalo I fo le whape lima I nuu. E o ale sifururua le sa iak. Au isi lai tūmalo I o vātunu. Le lau whaopopo e au tō rusfut. O tiute o sui te fono. E whiriwhiri a te fono I e peto e whaise sui te fono pele ai. Ai, o whiriwhiringa I e leo a vatu e le tātou malo, te fono so whatasi tu malo I e sutasi. Pure ala la tō peto e whaisa la tō sui te fono e se mai ma te fono I e lua. Alfa tulangana ia na o te fono I en whiriwhiri atu e le tātou kāpeneta. Al whiriwhiringa I e te tonu o fono whawai. Pure la tō pe whiriwhirina la tō sui te fono. Malona e lua mai ia o lātou tai fono. O I tu malona sa iai o lātou sui tai fono. E whawhewhea la o na tonga whiti pe a o atu nei tai fono o whaipule na iai mua ma lātou sui tai fono na iai na waima lātou. E tau nu atu nei tutonu o leisi sui le to luai o le sui na tau wā e mana o tau wā I lalo o le fas a pe lango fo'i I le fas. Pe tai o le amana o fo'i ia e avatula na ia fo'i sui tai fono e whape I la o na fofo se whawhita au le tula I mai I. Sa mātou tera noa iri mena nafi. O ai ingam whainga whaavaya ia na whaamautu. E lala mua le sui o le vaenga whaofai na whaatuina le bloketi. O la fo lawa o maire ia inga whaape o le whaipule le sui le fast. Eve iei sui e to a balu al komiti na te whirwhiria. O lesi sui, lesi te fono eve lesi vaenga o le komiti na te whirwhiria. O le whamoe la vaia ia iei le malo si anga e umia ai e le whainga malo o le tūlanga o le whafoifoina o le tātou mtaupu. E o voi lai tūlanga o le whafoifoina o le mele te sauno mai sui te fono. E whirwhiria la ua. O nei me umana whatūlanga iei. A le whai unga o le talanonga. E talanonga la ua le me pito I siri na tasi iei le la finangalu. O mavoina ave iei le whautua ngana nafi. Po a iei nga e vatu le maloma me uma. O le uwhirwhiri atu la ua to lua. O le sui o le fast ma le whaipule. O la ia talanonga le me le leimo le natu I tu malo. Ma le me pito I siri na mali lia ma iei whatasi ma le tu malo. O le mene na e whai. E pe o le tūlanga le te sauno mai ai le sui te fono. O le mena nai whiriwhiri I la ua. Pe to e whaise la tu sui te fono pele ai. Wa ma watu e malanga la wafionga se taimi nei pe au mal tātou fono I Amerika Samoa. Ai ole au mai au Lacey Capel mo sota inga Te Lewawawe. Is it a submarine cable? O le wala urial na lena a mail kovana, ua tatala lesi lato submarine cable. E se mai ai mai le lato Hawaii cable, lenta whai mai fo e mai re iao mai ai nei. A moi moe lava ia, e le taun tato misia vanoa pe a whape o leu wala o mai tutui la tato te o atu e mori mawina le lato submarine cable fau lea. A o whatusa tusa I le vao tato matutui la. E le tai o tātou o sao ma le lei, ma le tau ngofiela I le internet a tutuila. Psa o lava rena. Te tau nu uro lau vale le tutuila e se le vave o na kiliki o lungo telefoni ma mea. E o wala le latou tau. E tau ngofie ma mao le internet a tutuila nei lo tātou. Fufuanga la na leanga ilma fontanga ma le a fionga I le liko vana. Ia polale au wala e wha soa mai ei le manuia lea. Mo tātou. Mai au te taltonu le me pito I sili na tala whea ngai, ma tala whiunga lea o le tātou o e mata I tū. Mai o mai ale teimini nei tu lope ona ufai atu. O lo mai tau ina pēle tūlanga o le tātou te o ai lo potu le
whaasolo tuai tātou taranoanga i le so e alu motu motu. Ma alo mai tau ina pele mea nā ua lewa na tauna tātou lalaa i se si mea malosi atu. Ia lelei, tau ngofie sao sao al tātou internet. O le mai tau ina e o mai te mile nei. O la ngo loa laina fo i landlines. Ia o le lola po le ale mafuanga peta i toe tuli loa atul malanga le Amerika Samoa. Sa ia i le fautuanga i le tausangan te neil tātou fono mulmuli ave na e sau noa ai ave le fautuanga i le sui o Samoa i Amerika Samoa au mai se lisio mea o lo mana o mia mo le anga i luma pe ua tau nu o mai se lisio mea fia mana o mia na wha lei ma to e longo mai ia fufuanga e pe o le fauina i le stakisi o fale mo tātou tangata whai ngā ruenga ia o le ngalue ina fo i o le whanua o Samoa i Amerika Samoa. O lo whaasolo, wa umana avel whaatonunga i tātou konsula lai Amerika Samoa tā pena ua mai tūlanga ia. Ma o lo iei le tūlanga o le development of plans ma mea wa umana whatatia. O le ato e maua i fo i le sifsota inga i le mta upulena mai le stakis. I le fase lau limas furu, fase lau i le limas e lau a vanoa le utoe wa popo mai. Ea mal tūlanga tā uan na o le fo i la tā pena iak. A tūlanga i le whare lei a tili o le tātou ofisa i tutuila o le mele nā rela a whai. Yon tosi fir teminena al tasi al mela yena al tato ofisa mal konsula. Alo yet fa mo lumana e tau foi na fai maskato konsula of afta wainga. Wai e ser tato konsula Samoa ia mol ofisa. A tau na ye se trade commissioner. Mo Samoa tutuila ma lo fa nga soro foi ta penanga na. Tato simumuri fa mole. E luana e ofisili fa mole lava. Ole malo sai foi la ofion manuia tau sanga fogo ia wale o mai na tau sanga no le tuai o taimi o tatu fontanga ma to wale fitala fiangai ai o la ofisili e toi tuli loa tu pelmata upu i fon fa vai o na o lea o fa i loa e fa isto atele o ila to wale toi tai fono mai ia ua manino lau sau noanga le amatanga o le tau mafainga le poloketi o le ana una wale malo ina ia avea pea e tai le fon fa vai matangata o le vainga fa fai al fast ia a le tūlanga la le tuli lo atu o ani mafua anga tala fea ngai wa ai le komiti mafua ai ona le toi tu wale ava no ai isi sui fai pule tai fono ai pem fai ona fai lo la fionga e fia malama o ila tūlanga lea waina isi fai pule o lo saunga le mu ma le leina fai la tōli poti e pe o lea e au watu ai lunga i lo la tauta tanunga e whate ia wale toi tai fono atu Ngata ia e le o toi tai fono o le itūrai o la tau e apalai a fai e te le apalai e le whain whiwhiria o e vem tai fono to fale no lau atua. O le si to lima e apalai a to mai mal tu si te il bloketi. Ile mai taula al komiti. O la le anga apalai e te o sau te il bloketi. E le fa maoni le mea. O inala na mafuai foi. Ona le firfilia e vea ma tai fono. Ona le mai tau al komiti. E le mawhaina sau se tangata e tau ave le te fono ina o le fono vāmai. A te il bloketi. Nana laina whaatino laval mena o lano inga atu whawhenga i toa whale au le apalai. Ma le toa lima na apalai. A toa e folo mai ei tua ma te il bloketi. O le mafu angana na laina o na le whiwhiria. Au la tau lava ia na apalai e au noa ma se te lango o le na avele ava noa. Le si toa lima le no uto lau atua. Ia ai fo i malefa malunga le vaenga whaafai. Ono le pui nga lava. A tau si sila nei ina ua whailifi ina unga i le whainga pālota. O le maure le na ave. O le poloketi. E tai lava e le vaenga whaafai. Ono le popolenga la le mea lea. Tu lau lava. O lo iai suenga o lo muri mai. Suenga na.
e leo mana e tango fia le temili nei poloka ai le whaalunga rumo le plokeki. Ai muri mai so engana i tu malo o lai ai le talitonunga na wha le tonu le wha foifoina e a fia e la manisi o whai pule leo le te whiwhiri al temili nei. E foi manisi o whai pule o lea ua tō fia la val temili nei ono lea ua lato muri mawina e lango. A lai wha atali e su enga inisi o mea o lea na maitawina ia na wha o ngase e tupe. I le vai mamaola wha solo i luman ngā luenga. Firifiri i lātou fau, firifiri i lātou na te real bloketi, firifiri i lātou wa qualify. Wha solo i luman ngā luenga. Ar wha moe la vai e le vai li ringa me ua tea. E re ta tau o na wha la fieni me wha le tonu na vai ai. Pea whaita te alo lofa le bloketi rinei. Nono inga e tau na wha malama le lei pea na sao tau lumanga o wha solonga o tupe na wha aru. Ia a le wha moe la vai o leo firifiri lātou wa qualify. Pi fea, masao, na apalai, le apalai, langolango, le langolango. O leo piti lātou ia leo whatu la i mortemine nei. Tai lava i lau saunanga. Nawa whionga, o le tūlanga fo i le tūli loa atu ai le whaai unga ua whai ai le tau whiriwhiria o Mangele. I le tofi o le lato i tū mālo. Mana tua o le whamasinonga, ia le wai whailo i le aso. O le timing le pe e na sasi ai. O na ua whao ngā i le taimi tonu. Lata i le whai ngā pālota le wha matu ua to polo keti. Wa lewa o na apalai tangata. Ai whatu a whao ngā i le taimi lea. Nawa whionga. Isn't that a misuse of funds? Wa lewa wa whapea mai malo e leo ia ise mea o whao ngā i Mangele mō lona lava le lei. Ai o lewa ai al whamasinonga i lau tiro iai sa o whaanongolongo iai. O le timing lea ua whao ngā i mō lona lava le lei na ia tūla i mai e le whai ngā pālota. La se tiro le tō komiti. A tonu tau te mau ese ai le whauinga ina o le men tupu. I tula whono whaavai o le distributing o le poloketi miliona. E le aini ai inga whaapena whai. A o le teimi o le pālota o whaasaan tufa. Mena tauna toe ai ia, whaatontonu. Leo whaatati e whainga whaavai e tauna whaifufuanga pe ala talata le whainga pālota e le tauna toe tangawhia me tau poloketi. E tangia ili me tonu rane te sauno iai. Ma whaawinga i whapea. O le whao ngā te mise, o whao ngā se Mangele morona le lei. Which is to be fair to Mangele. Na whao ngā ave mo le paketi mo le lei o le tu malo. Ai re whape o aru i ateia. Ne si tu whape aru lona whaiva ini e pālota. I tangata ono lona taimi o le whao ngā te mitono le pālota. O se ai inga o leo tilo i e whai ngā malo. Transition period. A olo le keimir whai ngā pāloka wala laka inga o le whai ngā pāloka e kaunga ia. Taun tapuni uma whono wha mai ere i o le pāloka e kahofi e la melea. O leo na ia whapea ua whao ngā e whai pule. Le le teimi neim te whono le teimi nei tupe mo le lato le le teimi whai ngā pālota. O se mea na o ina mai ina watutupu mai melea. Al whiwhiringa lawa i o Mangele i le tūlanga sao. I le o steimi mole na i le lu i lea. Pisa mo fo i ona le whao ngā o le tupu le tongi e whao ngā e whao le whale. Le wakilia. Ai mo le whasolonga mo le rumanae. Taun whata atia whainga whaavai pe ona u whamtalatala inatu. Ina ia waini to e atangia po o whea sao. Pena whao ngā i awala se. Pena whao ngā i winga se. E pe whao ngā ni whao manianga. Ina ia mawaini me pe o lentato mai tau le palota. Ia. Ia manga ia. Whai me se se fut. Eio. Le e a e tu kusini lava ia. Ia tato o kai sa panga pele ia ia tono le. O tanga kami tape e se pasene fa mon mole. A ole ia e a on. Ia. O te le i maua mana ia lo fio sao te fesiri ale mar. Nei te ua. Te ua va vetu sautala. Au te lo se te mi se sau foi mai tu tuela no si sao le ale mar. Ena sau le sfale le mo se tari le le pasene na te mana o yele. Tato no pifa.
Lawa fionga, o lea ua le whale tonu lea nā whainai i le sunga a nanai. Ia leo wha vai mai petai. O ana nei lea na whaali ai loo whaangau le malie i nisi o le vaenga foi lea whailau tusi pol ofisa tusi o le official palmia pol kapineta foi. Ngol official palmia vaenga le savali tustala o le savali. Pe aisea ua le longo tuai mātou, māsani ai, i whaai unga whai, i le totofi le o tangata whai ngā luenga whau. Peitai, o le tali mai, e o ia lātou, lātou te leilo, pe a o le ua ilunga o whaasalonga te le vavave, i le tofinga o fui mapuao, pef o ne semo. So, o te fia iloa la, o lona winga, o lea lava ia tangata o lea e liki atuai, ia whaai unga whai al kapineta po ai whaai unga ia. A ole ia o mai i le ofisa o le whailau tusi, office tusi ale malo, e avatu ai whaai unga whapea po le ale sa onga. Ia atonu o le tausanga whaure nei. O le ala whata ati e le whainga whaavai sao a taun tato iei. A tato vai ni le mea lea na fia i le whionga iana nai. Ia, o le lava sa tau mate po o le forum le nei o te tau tala tuai. Po le forum e mō mai lor whai unga whasara lau roa. O lea e masalo le tau sangal ni whata ati e sao a ial mele te atu ngaduai. A oro le temi la whasi sila ia vanoa alo ia o. E tau na latu ni le tato forum le nei. E nā lena tupu o mawal whai unga ave sao le mei o whasara lau mta upu. Ia o le i le tato forum le nei whasi sila alo ia i maa mai umai o tau e. Mai umai o tau e whaile mea lea e taun whasi sila. Ia o le la tau whatula ngātu le tato mta upu whapea o whaila le mena o te whasi sila alo ia le sfareile le mta upu le ia whumpuao ma le tato pisasi. Manisi o whai unga o lewa umana whatulanga alo ia. O te tono le tūlanga na ina iauene i to eise whenumia i malemere na whesasia i aiwa. E se whasala launga na Amerika peneta, e se whasala launga o whasala. Taila nau e sau no mai le swafa lea na whasala lau nei lungo le Facebook. Yolo no inga lau nai wha mao nia. Na le fia ilo tonu pe wha mao nia sau. Sa wha peo te whaalia lo i ala sfalele, alanga lewa e fsiri mai e wha mao nia. Whamaunia o sui alo ia o leu wha popo i lalo le komisio le pisasi. Ina ua whetu nai ma avele avanoa whatulanga inisio avanoa o e sa i te tono le pisasi mo mua. Le fionga ia uralo whai ngā fonti. Ia o lewa ia inisio mtanga luengo le la whetu nai i le tato malo. Ai o sui fau o le tato komisi o le pisasi. Tofi ai le fionga ia fun puao ni semo. Ia ma le fionga ia ape nono maro sofara. Sui nao to lua o le tato pisasi o lewa ia i le taimile nei. E whaina inisio to finga na whaile so. Ia ato ai ma le whamoe moe o nisi o whaasara launga o nisi o tato to finga o wanoa. Pe whanau to silfia ia o le so e umalo ia i le taimi o le tato lo i sili. Ma o lea ua tapenai se tasi e tau avea le tanga luenga mo te mili nei. A o loo whaasolo i tau lumanga o le interview mo sesi e tau avea le official lo i sili. Whapena fo i le tūlanga o le tātou audit, i le tūlanga o le tātou o kita sili, suetu sili, a tātou malo. Whapena fo i ona tapena lo na teimi umolo, wha ngā solo fo i tau lumanga o le tāpena ina le foi avanoa al tatou malo. Tonu mai le tatou whainga malo i tonu ia ua ta pena le whai unga i le ofisa surwhainga. Peitai ia e rei whaataunuina. O le la ua toe liliu el to wha le kapeneta. E toe whaasala lau le whaasala launga o le tatou ofisa surwhainga. Le la ta pena fo i le whaasala lau le i le teimine nei. Ia, manisi lava o tofinga i lano le pule siri lango i mtanga aluenga teitasi. Masa whai e fo inisio whai unga toru pe wha nei le so.
A se I whaile tātou whailo inga les whalele na whailo alo ia lea, mo tū lo ai. E langa lea wa sauto fasiri, e tau no tari atu. Lau fionga, o koe mapo ao la ene o se sui fonti, o se sui whao poko la uma. O le sasi. Sui fau. Sui fau. O lea ua tu muri ese ia fonti. Ai sui fau leu wha ma vai ngata lo isa iai. Tolua sui sa iai o lea la ua abe sui fau e tolua. Funi puao ma ape. Ia whātasi e mara te whono lo tu mau pere te whono le whiunga anon. O lea e whaiu le whaiungo le so. A pe tauna o atu le vai so fau a tō lau tātou komisina fau. Wa iu iei sa ilinga al tātou komiti. Ia mwhaasolo I fo I lea tūlanga o le tātou leo. Ia o lo whaatino pēr ngā luenga le whiunga le komisina langolango. Malem tā ngā luenga le nei teipi. A whautosi si lea tūra ngā luenga te le whaasolo. Ia ko kere whiwhi ko karango mai whalau whasainga. Le amsi siri mai. Ia sa, o atu le kasi tūra hoi lele o atai o whaari. Ia o ala o whiunga minsta o le o te iloa, o lea no o mai ma e sila fia ina tūra ma lea. Ia, ai me sei foi. Tūna hoi lele o le tātou no whaatasi ai mai whamasina. O a wakui kai, ia, e se iwanga nā, ua whaamaumia, so tūra whono. Ia, te a mai foi se whaatanga nā whamasino. Ia, sa foi mai tō komisina le tūma. Ia, ai whaari mai ai e awhamasanga e te tawe angai. Whaari mo sanga le mua le tunu. No, whiunga o lea sau tō wha I e tūlanga lea. Ia, o le mea usau no I e komisina e tarwhengai. Ia lala o kalala whai aku. E pei whai oa. Na charge lo au, I loa umalalangi a ko oa. O lala le mea o la le whai loa I la ko ua charge. O whea vase eile lainga o kangaka ua charge o na I loa le. A whapela se longa e charge o whalau vasaina na whasa lea musu e whasalalau. A whawhea unei leu taitai o le malo ngā ngā charge au I loa lalangi a ko le mingu ke muri muri. Pule leo lato ngā luenga. A elo nei tūtāua mo lo ulangona o le tūtāua. O le awala ia alert le tunu. Ia I loa le tunu I la tau nei e whaia le mea leanga le nei. O le su e tupe I le tunu. E watu pela upu mamafa le nei. O le tango fia o le tangata o le whalau whasaina o lana le nā ia te tau. A le mele o tupu. Wa su e tupe tangata I le ola o le tunu. And that's the most serious matter we ever face now. Wa su e tupe I la tau le ola o whanau, ma ola o tangata. Whai pisinisi e. Whaatau o la tau tāwale, whau o la tau whale. Whau me ese. Ai longa tala whenga in mele. O se soli tu la whono ma tau tia le mele. Ya, e peila ona sau no le mele na. Wa o ngā le mele o le whaasara lau wata. E lei e masasi e tau le vale le mele. A wafoi, o le la alu ma nei lunga o lona inga o lona ingoa, o lona suafa ma lona nuu. O nā alo lea, o le whai te tenga ma le fisoso ani mai le nā, a le pule ma maru ari imwhai pule ma ua o tele I tu malo o mai. E li poti mai la mele o tupu. O I sia tangata te rei lo le wale I anga le wakua I rungaka e rei lo, o le ko ke whiri eita makangaka o le whenga I ma le mea. It's a protection, alert, and a safety valve for everyone. Ina ia mauti noai, ia e loa le o lo iau talani. Ma ia loa foi le pui puinga, wai, tau te le loa lau vai. A le mea ia pe ono fai atu. O le manta upure nei. Sa tau na fai se furu duas furu tau sanga taruai. A la me leu tato vavai. Kau kia fale o kangaka. Kau kia ka vale feo ai. Kau kia lifestyle a kangaka. Ai sau mai fetu pei. Sau mai le tunu. Sau mai alo ma whanau ma le mele tupu o matua. Ele ai, na o toi titi fitus furu lau tai ta whai ngata. O ai la tu utala loa o mai pule whaasala lau. O le mea saolna, ua fuli le au trak tila sine. O le fwoi no mai tau e tele wha maumonga I wa mai.
o la le numela o le au taxi e a fia le kiliva ina. Ia mo le no fouta fo e lau fai taxi uma. O numela e wa mai, e le aia masesi e tau moalo. Na o fo ye fu nga tato malo wa a fai o le awala le ufa ngata vale la iti kiliva ile mea. Ia no fouta le leita ngata al te mi mo wal paon me fo te puni le taxi, te puni im taxi stand. Puinga na tauna fai mele fa nga ele wali ia ave ta vale la iti o e kiriva o me fa pe ele fai ele to tau mo alo malo rino to inga mela nei la nga ia fa nga se na la foi na fai ele malo tu lango ta vale la pasese so ni mo le tinga no aina tu lo la vai la to lo fa maoni fai pe la to tuti a le tele o like sene nampa sia wa mai o le li potia mai. Ia o ile pe o malosi na mafuli e fa ngata vale la iti feo ai kiri vai mea o na se la patainga o le fa solo la var nga leo muni nei mai sala fai fa no tel sfuru montup a fieta mai tai to torto fa ai maua mai sa va ile isa ai muni nei ile se me fo 11 fai ia o ile fai o ita fia o ia matan pui fai el malo le wanga ine yel tanga luenga le a matan tato wo fai nga luenga la vea i mol tato tunu ya mori le ngang fa tai tele tato o fa sala la ne ko tu la laso a foi ta ingon ne ya so mol fa mo fa tai tato tu fero ni to san fo fi e va ya tu ya auto tu o mai mi se auto sa tato fi loi sa fai meita o mai pe ni tatu fafsanga i nei ma tatu tele no ma tatu fasoa fou nei tau sanga fou me uma e mori le ngang faftai tele lo to wa fi mai tala mai ao e se fol tapo i mai se tatu tunu i moto malawa ta fa fi o langi no mai tau mai faftai tele sa moa le wa tatu wa matal nei tau sanga fou le lofa malanga le leio le tua ia tatu tapo ia faiva mga luenga le nei tau sanga las farele la fasi sila lo ia tuaile awala fail tato investment le valele la sinam ta upusa pasia nel cabinet ole awala ete shareholder tato valele male awala sa wila te ngatu petonu tato yutos ia la tal tato por kalamene na pa to eteli mai tutuila langa o vavel temel va ai manu teleina la fasa usanga sa mo nei tu la aso ma to wa lo fa telatu Ria fu fanga fa ingol nei ba aso e mai se ta malama bo moa fa so foi mai manuia